avuye Walikale aja Kinshasa ibirometero 2000 ava Kinshasa aja Brazzaville haraho yambwiye arambwira ngo yagezaho nawe ngo agera hari itinya aravuga ati uyu nije umukobwa kibuga c'indege ngira ngo yaje indege ya Ethiopian umukobwa aramubwira ngo kubera iki wowe uri muri Bujumbura nukubera iki utafatiye indege injire ukaza kwifatira Brazzaville aravuga ati ahangaha noneho nubona amano urahandengeje nzagushimira pasiporo ye barayifata bayijana bayishira muri kare ka machine basanga ari pasiporo nziza umukobwa arayimusubiza yurira indege ya Ethiopian akora escale umuntu uri muri Minembwe akora escale Angola akora escale Nairobi yarambwiye ati nabonye Nairobi ari umujyi ukomeye ati igihe nyine indege yari ifata ikirere ati nabonye bigorofa ndavuga ngo uri umugabo ndavuga ngo uri intwari ira ni intwari y'ikirenga umuntu uri muri Minembwe agaca Angola agaca Nairobi agaseruka Bujumbura akava Bujumbura agaca kuri frontiere iri abasirikari abapolisi uriya muntu yagendanaga n'Imana umuntu kuriya ateye ubwoba tumaze kubonana nawe yarambwiye ngo yarariraga yumvise ko iwacu hashize yumvise ko abavyeyi batotezwa arambwira ngo ntacyo amaze kwisi ngo akarira bugaca ngo ntiyaryaga ijoro n'amanywa arihira ubwoko bwiwe ati akavuga ngo yarushe agahamagara abagenzi be akababwira ati ukumwe ndi muri mumubone birimo bibera iwacu ko hashize ese ni hamara gushira uko tuzitwa aba officier b'ubwoko bumeze gute tuzokora tutagira igihugu kiba mwumva nyine kubera inyungu bari barimo General Makanika yambereye intangarugero mu ba officier bose b'abanyamurenge kuko nyine yagendanaga n'Imana zani bukitariki 18 z'ukwa kabiri 2020 yaricaye arambwira ngo ni wowe turi kumwe arambwira ngo tugomba gukorana amasezerano ngo uyu munsi ngo dukorana amasezerano ngo amasezerano y'urukundo amasezerano yo kudatererana tukantererane ku rugamba urabona ko ari wowe turi kumwe naje sinkagutererane kitugahemukirane ngo dupfuye iki cyangwa iki ubinyemerere dukorana amasezerano avuga ngo ntawe uzatererana umuntu icyo kintu kiza kimbabaza cyane iyo nibutse amagambo twavuganye nawe dufatana amaboko twembi asengesha isengesho aravuga ngo Imana ibe umuhamya ngo hagati yanje ngo nawe ngo yuko nta muntu uzatererana uwundi ku rugamba nza nibuka maze kugira ikibazo ari General Mukamombo ibari kuri Nyamara yarabikurikiranaga twakomeje tuvugana nawe mubwira ukuntu natewe impande zitatu kandi natwe twagabuze ibitero mu Gitsankuku dufite force nkeya cyane bantera mu nzira zitatu ahagarara ku musozi wo hakurya yari afite jimele arimo ndeba ageraho yumva ntakiri mu mvuga ku cyombo kuko nari mfite ibyombo bibiri ni ukuvuga ngo namaze umunsi wose abandi bari bapfuye abandi bakomeretse iwe ngo yibuka isezerano
aravuga ngo ninohereza abasirikare ngo ntamugezeho ngo mushingure ngo rya sezerano riri hagati yanje nawe. Arahaguruka ahantu umuyobozi mukuru wenyine arazangeraho asanga nkirimo akuka gake kuko nzanibuka ko namubonye rimwe. Aravuga ngo nibankorogere bandamize kubera ko nanaviriye mu nda, bagerageza kumpeza icyo kunywa. Ndibuka nyine ko nanyoye maze kunywa numva ko ubwenge bushize. Icyo kintu kiza kimarika cyane, yaje kukimbwira turimo dusezerana, yandebeye ingabo zimperekeza, arambwira ati wowe ugende uba umugabo, ubutwari bwawe uzabukomeze, tugahemuke, kandi nibutse isezerano ryacu hagati yanje nawe, niyo mpamvu wabonye nkugeraho, kandi nupfa abana bawe n'umudamu wanje, abana bawe n'umudamu wawe nzabamenya, bazaba imfubyi zanje n'umudamu wawe azo umupfakazi wanje. Ayo ni amagambo twasezeranye nawe. Ikindi kintu cyanejeje ni uburyo amaze gutabaruka intwari yacu, naragengeriwe mu rugo, sanga umuryango ukomeye, sanga abana be bakomeye, ibyo nabyo byaranyubatse. Ni kuko nguko Afande, wenda hari uburyo bisamariza inzu bigize birebire bigufi cyane, kandi twumva aho ngaho hari igihango gikomeye nka kimwe Yonatani yagiranye na Dawidi. Kandi icyo gihango n'ubundi gisa naho cyagize impact nini. Uratubwira ati bakorashe mu gitondo, urumva urugamba rwa Yerusalemu rwakomeye. Wenda waduha ishusho y'uwo munsi kugira ubwo bakugezeho, kugeza ubwo ikiyongozi gikuru kivuye iyo yarari aje kugeraho, aho harimo n'uburinzi bw'Imana uburyo yakurinze. Abandi aho Redeta baraturitsaga, niba wenda ukoresha ati mine abatazi by'urugamba ntibasobanukiwe, bakudusobanurira aho hantu neza. Twatewe mu Kamombo mu gitondo kare saa 11 zuzuye. Manake nari hanze turimo tuvugana nyine n'abacu bateye umwanzi wari utwugarije bikomeye cyane mu Bwisankuku, niho havaga ibitero. Turabona tugomba kumutera. Ni ukuvuga ngo isasu rya mbere ryavuze mu Bwisankuku, turimo dukurikirana avana makanika arimo komandinga urugamba mu Bwisankuku. Ariko iwe yakomandinga urugamba ari ku Nyamara. Nuko ubwo nyine bakirimo barasa batangiye gutya, namanu bo hakurya yanje ahitwa Ukanihura, hari asigaye force nkeya, namanu bako bama barasa saa 11 za mu gitondo z'urukerera. Bahise tubaza niki cyabaye aho hakurya, ati aduhi. Kumbe baje bagera Ukanihura baraharasa, abandi baje ku murambi wa Kizata barawugota bose. Bahita bicamwe igice kimwe kirazamuka ahitwa kwa Jerome baciye mu Wagwera, abandi bambukira aho ngaho ku Kanihura kugira ngo bazoduhaname ruguru ku musozi wa Kamombo. Nuko natwe turaza ahitwa haruguru yo mu Bwiza ku iposta, niho twaje gufungira. Tugerageza kurasana kubera ko bari benshi kandi bafite ibikoresho bihambaye, bari benshi, none bari nka 800 kuko umusozi wari wuzuye kabisa. Mwebwe mungana gute? Twari bakeya. Twari bakeya. Ubwo niba 300 bigabanyijemo izo bice. Twari bakeya. Nuko vuga ngo nari mfite ama escort yanje aho ngaho n'abandi twari bake. Abandi bose bari bagiye ku rugamba. Urugamba twari twiteze cyane n'urwa Bwisankuku. Kandi rwo mu minota 30 ibokera bari bamaze kwafata. Bafashe n'ibikoresho byinshi
kubyikorera byarabagoye cyane kuko afana makanika yahise abahamagara arababwira ngo twatewe ni munsi bahita bagaruka natwe twagerageje kurwanira mu ndake zo mu Kamombo kanya gatoya kubera ko twarangije kera yaduturutse inyuma twasubiye inyuma ahitwa kwa Jerome turasana na aduyi nyine waturutse aho ngaho mu Agwera turarasana abandi baryaga baturutse ku murambi wa Kezata babonaga dusubiye inyuma bariko baturasira impande zose jewe tugeze aho ngaho kwa Jerome hafi no kwa Mutiko panje naho narasiwe ariko nyine ndabimenye ko narashwe kuri gihe umuntu muzamwumva ngo umuntu yapfuye yarashwe arapfa aba yabimenye ntiwobiyobera ntabwo ari ibintu byo kuvuga gusa ngo wasinziriye wowe urabimenya narabimenye ko narashwe ariko nyine nkumva tari kuri inose nkumva n'ahandi hantu urimo ngenda ndabimenya ko narashwe uvuga ngo wararashwe ubwenge burashira nti wa sinigeze menya kandi ibindi iby'urugamba biri kukurikira ariko ndabimenya ko narashwe narabimenye ko narashwe ubwo ntagusura kwishaganya sinamenyaga aho ndi ariko ndabimenya ko narashwe ikintu nariko numva gusa numvaga ndi kumwe n'Imana numvise ndi kumwe nayo ndetse ngerageza kuvugana nayo ndayibwira ngo sibyemereye iki ndiko narwo nyibwira ubyemereye iki kwibibimbaho hari ikosa nakoze hari icyo nuba nageze ikanyihorera kuko Imana izivugira igishakiye igakora igishakiye ubwo bari bakurashe gute ni ukuvuga ngo bandashe amasasu yinjiriye muri iki gice cya mashwara iri gufuka iricamo ibice bibiri amasasu yinjiriye aha atunguka mu jisho neza mu jisho iki gice cya kanwa nubwo gicika mu bice bibiri iki nacyo gicika mu bice bibiri ni ukuvuga ngo rino gufuka ryacitse mu bice bitatu by'amashwara ni kuko nguko ariko turahari urarokoka ndarokoka n'abari bazi ngo twarapfuye turacyariho kandi lead ibyo twatangizanyije birakomeje kidufite gusubira inyuma no gucika intege kubera yuko turiho Imana yaturinze uwo munsi n'ubu nihari kandi n'abatambutse bakaba ibitambo by'ubwoko Imana irabizi byose yari ifitemo gahunda zayo ni ukuvuga ngo ubwo rero nibwo makanika yamenye ko mwatewe aho mwasigaye yarabimenye rwose yaramenye ko narashwe uvuga ngo nawe aza yaje gusa azi ko mwashize mwese nta ni ukuvuga ngo hasigayemo abana bafite ibyombo bakomeje bavuga ko basizanije napfuye n'abandi bana abasore bane nibo barokotse gusa abo bane bama bapfa iruhande rwanje baguye iruhande rwanje barimo umwana witwa Nyandegeya n'abandi umukobwa yitwa bamwitaga Nyandegeya n'umusore umwishwa wa makanika neza uvuga ngo nawe yaje gusa aje kureba ko ari ukugushingura uvuga ngo yari yaje gushingura yaje kudushingura bashitse basanga ndi mu mwuka ariko nyine ndabumbura amaso ndamubona arambwira ngo namumenye ati nakumenye kuko ntavugaga neza kuvuga byari bigoye kubera ko byari byacitse bitera kuvuga n'ururimi ngira ngo nago rwararashwe simbizi sinzi yuko n'ubu nzamvuga ngo narwo rwagize amashoke ariko turahari ni ukuvuga ngo nyuma y'icyo gihe nibwo wowe wahise uvayo ubwo yanshakiye inzira yo kuvurwa ndaza hano bagerageza kumuvura bambaze nageze Bujumbura barampakanira barambwira ngo kibo bishobora ndaza hano Kenya barambaga bagerageza gushira ibyuma ntibabishizemo neza binteza ibibazo ahubwo biruta uko nari meze mbere
abayobozi bacu, abamama b'abarwanashyaka bari muri Amerika, Mahoro Peace bahise banyohereza mu Buhindi, nja mu Buhindi baragerageza baratunganya ibyabananiye ni amanere. Nere nizo zagize ibibazo, ariko uko tumeze kose tugushima Imana. Niyagenda ngaruka kagira izo ngaruka nyine zigasa ni zimbangamiye cyane.